Kidbu bla mamqar kienu interessati jivverifikaw il-fatti. Kien b'dan il-mod li l-kap tas-segretarjat tal-Gvern Glenn Mikallef irreaġixxa l-fake news mis-sit The Shift News fejn intqal li nagħta permess għal żvilupp fuq residenza f'Ħaddingli minkejja li dan ġie mixħud minn case officer. Iżda l-istess sit li ta' kuljum ma jippubblika xejn ħlief stejjer kontra l-Gvern u l-Partit Laburista għamel dan mingħajr ma verifika l-fatti bażiċi. Fil-fatt kien Glenn Mikallef innifsu li ċara l-fatti quddiem dawn l-allegazzjonijiet folot mis-sit li huwa mmexxi minn Caroline Muscat, ex-ġurnalista tat-Times u li mexxiet il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-2017 fi żmien Simon Busuttil. Permezz ta' stqarrija fuq Facebook Glenn Mikallef sostna li fil-verità lanqas biss għandu residenza f'Ħaddingli, allura wisq anqas talab għal permess. Quddiem dan kollu Mikallef sostna li dan mhux każ iżolat. Fil-fatt ftit tal-ġimgħat ilu l-President tal-Partit Laburista Ramon Attard kellha wkoll toħroġ tiċċara l-fatti u xejn allegazzjonijiet folot li missiera kien ibbenefika minn skema li ma kienx intitolata liha. Dan fil-waqt li The Shift ukoll kienet ippubblikat storja giddiba oħra fil-konfront tal-Prim Ministru Roberta Bela fejn allegat li qed isir xogħol bla permess fil-proprjetà tal-Prim Ministru. Din ukoll kienet gidba. Dakinhar dik l-istorja ġiet irtirata u l-istess ġara fil-każ tal-kap tas-segretarjat tal-Gvern Glenn Mikallef, hekk kif The Shift News wara li ppubblikaw l-artiklu mimli gideb spiċċaw neħħewh minn fuq is-sit tagħhom.